hei kan kom thlang lau luian hei tian luanga sangha te hi an koi dia a hei hi kan tui khur bial BMP na min siam sak kan loina Bethlehem ko ranin an chhun zoma ti hianin kan in tawma ti chuanin hei tui hi tam khop mai a khu phim em a fit som don hit hian tui hitling ani kiki kan in khani a pastor quarters ani a som kuale paku kuma sak to ani kan thenam ki industry thoktu te quarters ani hei hi kan nu pai kan antify a hei sunhlu te lo ra cheu maya thlanga hian hei akhang hu te oma kan antify a ti chuanin hei hi kan thui khurani a hei kan huan ani ti chuanin hei heng hi lakhui the ni a ni min alo bo a hei kan an chhana kan antify a khang hu te tin hei phui nam te po hi kan an choka kan an tinula thar do na hei phui nam hi akung som nga kung som ruk emo vel zet oma ti hian heng hi kan an thlo faya ti hianin lakhui te po hi ara thlum dewang chu heng te lakhui hi kan an phun bel turani heng hi tlema jing deuh te kan han hoya ti hian kan an phun thado na hei hi khuang thli ni a ni kum ma sa ka phun ani hei lo sang ve to re khop maya ti chuanin hei heng te hi thei hai ni a hei bal hla ni a ki ko ran choka hi kan ram vek ani zawen maya heng te kan kom thlang helai phe a hen mai an le mai pol vel kan han da le do na heng hi kan han halanga hei hi khuang thli ni kum ma sa kan phun bok ani a ta hen chom zil kan phun a he lo thitlat mai poi khop mai heng te hi ai eng hring ani bulian pui om to a heng hi an tram fere deuh to ani a ti chuanin hei hi he thing pui hi lian hle to mai ani kum ma sa aka phun ani hei hi archangkom damdoi tan te po than ti wangin in bula da viang katia fit khat le tlem vel tura sang khani hei tuna chun azuan po kan zun phak to love sang to em mai ni hi zong chania kumina voi khat ra na ra a hei hi fu hung ania kan thian fai chewai kan pai thola heng te po hi ron chor le anga hei hi dragon fruit ani a kumina chuna ra te po kan be sei ve to khop mai hi tok te ni hei phui nam he tam em a hei lai hi sarjuk kan om kum sang ni som pakua kap hun ani hei hi alo lien to em ki zam sang to khop maya ra ve the mai to din huna te po hen ading in alanga hei hi sarjuk ani helai hi kan han thlo faya hei zo thing pui fe te kan an tinula thar do na kan an thian faya hei bal hla ani boka ti chuanin hei heng te hi na khui the ani hei phui nam ani a khu lai khon pang bal te om boka ni heng hi tunkar liamta chunga faina hapta chung point kan beya kanan ti fai thei chin te ni a hei arte kan vulve kan tia nung tilim tua lockdown ring mai khani anin om chin em maya kan tia hei helai hi artlat nan kanan ti a helai a hian hei an tli ve khop mai lian ve to viau ve ti chuanin hei thei hai te oma so laya sonin so
so lai thingkung so ko te bel ani a kan thak tak pu roi te na phun ani hei ara na salu tu ka kan ei seng lawa chen ama te kan sema ti chuanin so solaya sonin Japan jong ta te tin so solaya par kan mu so beliang ania kan la lo seng lova kan lo to sa po tam khop mai kan sem nual to a tiang chuni hey dragon fruit kan han phuna ara hi kan ei manang hi mole hey an thang du lo riu maya ar ek le chanen tuinen kan han soma hey ara ve thoi te po mai se la heng hi zo thing pui fe kan han chok thar le tin kan han tinula thar le do na heng lan cha na kan tu a kan seng fel to a hei hi carrot ani a chuanin hei hi sarju ani a chuanin hei heng hi kan parbor ani nge an ve don le hei hi butterfruit ani a kumina avoi khat na kan lova hei Japan jong tra te thei hai lian pui chi te nia heng ho hi hi carrot le parbor in porten ra ve tana atai sen te pom venual to ekhu hei kan potani a hei nu ber pangpar par vak lo chi na de ho chi ni heng ho hi dil tlang atanga kan chom bekin sak that laia kong kan som do na wanga ein phunsa kan kar phon ani hei kumli zet kumnga zet ani veta pa ve to viang mai chuanin hei helai nei far kung te kan phuna thang mong riu mai hei hi te hi kan om kuma pangpar khoina kan an siam chopane heng te hi hei par ve tana nuam ve viang mai helai hi hei tomato ara thlu maya hei hala ra zel don ara tan chawlani a hei ra nual don mai lim om ve thin khop mai heti kot kaya han lo turan om ve hi heng hi parbor ani a chuanin helai a hianin pangpar te thil rang kan da a hi sam tokani hei heti mai te hianina hianin kan eingun to khop mai kung khat hian min chom na sa ve khop mai helai hi hei tomato sen tan dona par ve meka helai nom nok hi kanan halanga ta hianin mai te mai pol te kanan tu le don ani hei kan samar hat veni a hei oil pump hianin hlimnuam taka siama chung din ti hian kanan ti a thasika nilum aina na zinga acha ema nipuya hianin thli oma adai nuam le em thunga ti hianin kan hlim ve thin khop mai helai henei aloe vera kan da atle ma ni hlim de ulaya ni kang lo de ulaya kan handa a hi kadam do yania kumsum ni le pani vel zet mai kapumpui long ulcer kan mu chu atangin ken en kol to a doctor ken en kol tir to a dam tak hiom theilawa bial fanna te hianin kamungai lo wani chang chuan ka thu top
mai te kan thu chungin kamu hi la mut hianin roka no tu amangte hei enge ni sahuam ko amangte hianin ka om thina kum khat le chan ve vel jet chu ka pum puilam dam do hi ka thla to hi aloe vera hi ka eya hetiang ang chen vel lek te hi ka han tana ti chuanin kan phela thir fianin spoonin ka han zieta chu chu ke ei thina tui thatakin ke ina hei hianin min ti dam te em mai ani alo ti ve chin du te ta na in lo nge ve mil takin ke chon hi dam doya ka mang tari ani kumsom ni chuang doctor te kalawin en kultir to tu na chuanin hei hi kan ring ve ta chot mai ni hei marcha te ni hela hianin nu berin marcha le ba khorte da tu ma hei ingjer nge kan andon le pai chin kan ko war thok thoka hei thei hai ni hei thei hai bok ani helai hi oran ramani ya bk in bk spiten ta hianin vaimim kumtinin an ching thina an seng zuwa bekang an da le an bekang po hi kg sumrup chung ten thar thina ni khiki koran chauka khani maya hi compound chu ni zau khop maya hi kan somar khat ani hi kholum thine mai ni puya kan tia di inin samar hat kan han sa hi oil pump na cha tak mai lo om bok ten thasika nilum aina na alorem le chi boka ni puya kholum han por daina na rem ema lai kan nu in la thlo fa ya noi vel hi teng tirete kan lova tu na khanin he bucket khat vel alara treo mai khi he thì hai là hi ra na sa em zel maya hi po hi kha kan tilang tel ve rim prima hi pi pu ania hi sang puya voi me ka kan then om te naw ni hi samar hat kan ti khani he ya china na kan nuin hei ni apun pheya hei far te hi kanan kun boka bukle turin lama hian far kan thun boka bukle turani la thang chak lu tuk lova lai quarters ko thi kanan chhun don hianin hi kanan design ve mai maya duangin kan theiri lova na ro chu atin no verim prim mai la hian nu ber pangpar helai sa hian ku lai ro ko chon mar chon te da helai hi hei par ani par da sarun hanitla uya helai ho bi chu par na sa no pangin buk na siam chopani hi hei aran pom ve ven hi hei ni tinan pom reng mai ni ti hian hei
oi han din tir te u alal ram ro pui tak chu ke ma a aron din ka nan kara thu thum na chu eng ma in ti buai su se ro pui na thu nei na te ho sat na la na te ne kalal me kaphalove alal na dal tu ata eng ma reng kaphal molo ni rong kabol heilo katisa mang cha mai le zatuan lal shatir na chua ka thi sen zum zam zong zong phật chua kin o ata ning nei ta ka chak zong 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 te le ka du dan zong zong te chu molin o min chia sak ze ti thei re ka nei ta lo sak na la la te ne kalal be ya tu ata eng ma reng kaphalo ve alal na dal tu ata eng ma reng kaphal mo lo lal ni rong kabol thailo katisa hi kerot le tomato te hei apple ani hei nat la ko ri a ta hianin kan phun le hlom do na ni nge anang le so industry complex ani a hei ti hian kan in thren oma ti chuanin hilai hi Aizol road pan na solai son kong pui alang phak chia chia hei kan biak in ani a ti chuanin so kan chukedar quarters ani helai mi hi ran choka ani a ti hianin kan ram hi zau em maya na china soyang khanin hei ti hianin van tlang kong hi ko ranin asa hona ti hianin thui takong kan sa hona ni ti hianin a ton hin kan ram tlang bek khani a maro chu van tlang kong ti hianin kan sa hona ni hei bike huan kan ti khani a hei ko ran chauka kut zol ani a ta hianin badminton te an khel thina open air in anom tok ve viau vani ti hianin hei heng lai te hi ko ran engamo ti puini khua e rong bol na thukani a ti hian solai so kheng sil nan te sa nan te manga helai hi ti hianin hi ni le a ti chuanin hei hi chukedar quarters kan ti khania solai so Aizol road kong pui vapo na ni a ti chuanin hei helai hi kan quarters pan na khania ti hian biakin alo omboka biakin complex chunga hian kan han lut le chinanga kot zol zawem ma hei hianin kot zol zau ema oma hei hi centenary gospel centenary building ania ti
hianin hei hi mi pale me che toilet omna nia hei far kum te anoya khonin committee room le computer room te store room te oma decoration committee hovin hei pangpar li tha ten han pe a he ron har thar vele devani hei biakin tual zol ani achak lama le thlang lama hianin zol zau tak ti hian alo oma hei ser chokani a ten kot hi zol zau tak ma oma ni he lama hi saro na par na samaya hei te hi ni na kan te leka helai cement la chun le ma ba kania hengi ko ran ram vek ani a ngo ina holani biagin hi kho chung ni si thing kan zu thata wanga borok nuam tak helai hianin kan nei ani ti hianin hei biakin khani a anunga hianin fit som ni vela sein vestry chong la sakle turania ti chuanin hei ti hianin biakin bul mai ngowa kan lut non ani ti hianin zol zau nuam tak mai oma khulai khon lau lui oma lau lui hi hian alung thaze la ti hian kal zel lo mayang ti hianin biakin nunga hian ngo nuam tak mai chung thel fai nuam em ti hian oma ti hianin hei biakin kha ani le mai ani nuam hop mai hei biakin nunga ni a hei ngo kha ala ni zela ti hianin azol em mai ni sosokan quarters khani le maya hei pangpar phun thar ho ti hianin kan thalai ten ni kuma khan rileng kara project kan siama helai hi simenin anan chunga he ti zaule sota thlang lampo lamha ba kani ti chuanin hei kan biakin chung ani a Headline operator ten oma biakin tu thleng hi fit som pani se ni a tik thing tha tik pui chang tha vek thing phek pa nga aya cha a zai tir ani a nget inarit tha em mai ni hei lekha kha documentary ta na von that ve rim khuare ta na kahan siam ve mai mai ani khir tu te in chunga kalome